Kani kasing wan hani po Lokayuta office ani kado chairman di ngai hamsomlai kendu nga yo ya kaban Hanover pat ya ka complain kabangawan ban lodge ya ka complain hakti jong skeptic jong ka Lokayuta di Barathap halor ka section section 13 1A of the Prevention of Corruption Act 1988. Kani kadai halor jong ka findings jong ka CEG kabdai ka report number 2 2023 and that March 2023. But ya kani ka report la sen la pha sa government akan rutrik banai bakandai ajar pulai. But haka bidai bat ka bagi nyatip lang barok taga subhagya scheme dengan ngomong subhagya scheme ngomong subhagya scam baling ngomong ta kani unnecessary kelar sulung no avoidable expenditure ka bomdei banlut hakata ka 156 crore ti kani ngak persam non ra apo ka house kum legislator representing a voice to people kadang ngi mekren po ka house hay ngi dia keren ti henry ngalawan ra ru lembaga privilege ka bangayo kum legislator lembaga rules 130 mangila ban wanra yang nuno ka report henry ka pasu phala par kalong honorable speaker jong ka assembly jong ka state umsam lasa lembaga rules and procedure of the assembly 241 tapi ka bamdon kabam karen syai ban ong babar yo nuno legislator ban debate de non ra nuk report ban karen de ban debate kaba sumpola kalong ba lada mangi kum legislator ngimla ban karen hapo hai ni karen pa di nrei hakani ka ju ka subject kalalit muta spo ka high court batang brom manum ko ban karen ye ispangani ninga ko karen specifically hani ka por kamawan ra kamawan ban lodge ka complain lemau chairman jo Lokayuta makani ke judiciary ni hapan pau ke jing burum lembau ana hazari boleh yaki bandawa ya ka lokpal hagi ti por amar kani Lokayuta ka deka yeng shari jong pai ba but dak burum ko Meghalaya ba Michael CM ila shim ya ka initiative ban pressure government at that point of time tu kisnam ke balik no but lala ya ka ban pelong ai tu ba sosi pat bakani ka Lokayuta matang ko abantip pen lakan trekam na yam katkum ka spirit namar kajing tumu jo kani ka longban eradicate ya ka corruption tingam tip lakani ka office kandai sya kata ka purely independent body namar ngitip ka constitutional body ka statutory body gamanumla ban tuklar pat da kumoi tengit scam ba ngawan ru ni ka por ka longban dawai ka hok kamtam pai ba namar bangangit bagai MDA government ka dap keren syai bahkan wanra ka transparency and accountability tingin pet ke bahkan kalau Lokayuta hadukan lo kalaban air ta kajing syakri ka bohok hagaban pengat ite ki brio ki badon hakta ki kam ka bamaki kilale namar paling kani ka dei ka bang pa pun pau kani ka complain ka dei halor ki sipo banta jong ka office lembaga chief secretary to the government of Meghalaya atau additional chief secretary power to the government of Meghalaya chairman managing director Meghalaya Energy Corporation Limited atau director distribution Meghalaya Power Distribution Corporation Limited atau chief engineer distribution MEPDCL
Chief Engineer Rural Electrification MEPDCL, Company Secretary MEPDCL, Chief Accounts Officer, Deputy Chief Account Officer MEPDCL, Additional Chief Engineer Material Management MEPDCL, Additional Chief Engineer Planning and Design. Kini di Shipho ngot kiba ngabu yang complain. Kani kadai during the tenure of 2018. Kamda ya ka present. No? Di halo ni ka benta ngawan ni ka por kalong ba ngan lodge yan ka complain. Namar ba kani ka kumang lapatay fi mane. Ba kadai ka report ka bala submit number CEG. CEG kadai ka constitutional body. 4 labru ban ong baka bakla. Timanta labar ring apat bangam dei ban keren. Ani ban debate. Ani nunu ki member ki mak makadong PEC. Tilda ki member jong PEC kila bande ya tak investigation ani kila ban carry out ya kata ka matter mo bat ki habkin wan rai ka report adian tikai ka kamram jugi pat ki legislator pat hapo ka house. Kani ko mo ong ki mane karon hapo ka court nang po ban keren. Di kabang po ban keren siya kalong ba pi nakaliang jong secretary jong government of India. Secretary jong government of India lemba ka video conferencing aga khat sautorik upanai bakhat arja khapra ladap yadoni ka meeting lemba video conferencing lam rekat bat chief secretary jong government of Meghalaya bat ki official bun jong ka MEPDCL baladap mana ladap keren syai bamdei ban go ahead bat kani ka tendering process ban tender ya kani ka contract wong kabadai ka rural electrification lembaga subhagya scheme sekinong kendong bamdei ban ya chakmat namar pa ka amount cost kala he namar takadaw dong kam ya departmental petri gadak agree nakaliang chief secretary jong government of Meghalaya nakaliang ki official jong ka MEPDCL ki adap ban agree lembaga video conferencing baladap ai ka assurances in spite of given assurances ki violate ki go ahead pada tendering process but ki allot ya ka kam ki award ka kam haki artli ki company kata ko bagi tip lembaga turnkey contractor kata ko bagi company Onicon enterprise but company jong satanam ti kini kadi ka bang kwa ban pampaw lomba jong ki press and media bagi pai ba kentip kanung ini pengkesan ya kata kajing bamdon corruption ken mau bagi dan artli nakwa pampaw kajing kun ka ba shirkai ba ka ban hakmat ka very challenging ya ka state but kum ki nongsong sunong jong jala at this very point of time kalong hakini ki artli kawai kadai kuno ban eradicate ya ka corruption bat ka baar kalong kuno ban eradicate ya ka drugs kini gede kijing sniyo ki ban hakmat do ka bangit scam ka lokaita apo ka jalam jong chairman bat ki way pat ki benches ki ba leban sim ban chachit hadin mengadap ban lodge yang ni complain ngangit scam bakan don ka judicious ka hok ka mga kimintingan yo pabandai enong ta kajimantoy jonga lekham tam na ka banta ka jela ka badang hiran kan ni ka government of Meghalaya present menta kinang sim daki crore ban simram na ka banta ban ron ya ka government tani kintil ka jo Ya, boleh. Tuh. ya Betul ini. Kini kejuan. ni ko ni shop publish bu ni fiki ro press kani ka singa wan hani po lupai ka office ani ko do chairman ti ngai ham somlai kendu na yo ya ban Hanover pat ya ka complain pengawan ban lodge ya ka complain hakti jong secretary jong ka lupai ta di baratap halor ka section Section 13, 1A of the Prevention of Corruption Act 1988. Kani kadai halor jong ka findings jong ka CEG. Kabadai ka report number 2, 2023, and that March 2023.
but ya kini ka report lasen lapa so government akan riu tarik benai bakandai ajar pulai buat haka